Voin hi April ni som basari sang ni som ni pakhat ania. Myanmar boina chungchanga antual chung chanchin then khatte ngai thla kho na ilo nei lengu. Anrama New Year an man zo chia chin chia na pakhata tan tang te ngai dam na hun mangin. Mi sing ni sang thum zali le basari te chu ta ni na tangin sipai ten an chu azalena. Heng zinga hian Myanmar pon mi za som thum le basari an telani. Chua zalen tak te hi atam zok chu kumin January thla malama man te an nia. Heti lai hian Myanmar sipai te hian an ma ni do dal tu le ep zonga che te chu dap chua man na an la thok chun zom zel thawani. Myanmar ma hian an lo ti thin tuangin Buddhist New Year an man lai hian tani na tang tam tak te chu a hu hawa ngai dam na hun an lo buat sai to thinani. Kumdanga hlim taka he hun an man thin da nang lo takin kumin chu sipai ten ro rel na an lak le ta ka wangin khopui le kongpui te chu area mi pui ten tu nai thlathum chunga thi te sun na hunatan an mang thungani zel thu nei tu te chu an ram chunga tanin hun sang om mi sing hele sang thum chuang chu chua zalen an ni tur thu a ma in an lo soilok to ani February thla khan sipai te tho hian mitang tam tak an lo chua zalen to boka mitam tak chuan sipai ro rel na ebzonga che te tan anda ruak nia an ngai ba ka misual chua zalen ten buaina an siam mayang ti chu lau thon na an nei bokani ni lai ni khan hemi chuma tang an chua zalen chu helpolin an thata ani hi kumngami pong suala atha wanga tha ani Armed Force Day ma chia khan norna hoi hota wanga man mi zakua an chua zalen boka Assistant Association for Political Prisoner te chuan February ni khat nuwa sipai ro rel na du lo wanga lungoi lo na lan tir du tele activist an man to za chu mi sang thum le za ni in an chin chiani Anram Enkol TV channel te chuan zantin deuh tho sipai ten man tura an chin chia te an puang chuak thina chung te chu milar te chanchin bumi tele social media followers nga tak tak te an nitlang puya heng te ba ka hian Dr. Somriat te chu sarkar laka hela an pu bokani Myanmar a helwakar te chuan an na thok chun zom du lovin zalen na sual chuak tu te boisom turin an hun an mang chun zom zela tuna hian damdoi in then khata chuan thok tu turpo anom lawani nimin April ni som parukhan Myanmar sipai ro rel na du lo tu ten anrama sarkar thar adin thu an puanga National Unity Government ti in amhing an phuani sipai ten parliament member an hnol sakte sipai ro rel na du lo tu pol zinga an hroi tu tele namdang tlem zok te telna sarkar thar chu sipai te ro rel na pai thlak na ta na siam ni in sipai ep tu ten an puang ani democracy activist min ko nai chuan video mangin minute som chung mi pui te mu thei turin mi pui sarkar thar National Unity Government an din chu lo lom turin mi pui te ha cha min ko nai hian mi pui te du danangin an sarkar thar chuan ro rel na an kalpui tur thu asoya ma chon tur khir pui an nei thu atar lang tel bokani heta tang ho sarkar hian an tumber chu rampona tanga tran pui tu le hriat pui tu nei ania sarkar thar International Cooperation Minister Dr. Sasa chuan United States le Britain sarkar point Venezuela ep tu hruai tu Juan Guaido chu anram hruai tu atana an lo pompui to thu asoya Myanmar mi pui ten democracy manga an thlan thlin hruai tu te kan nia khovelin kan sarkar na min pompui lawani chuan democracy an hnol ti na aniang ti in asoyani he unity government hian ni na chel tu sang siam ngala chung zinga chuan nam tlem zok tele norna hoi hot tu zinga an hruai tu te an telani an tumber chu buaina ti rea democracy tungdinga mi pui tang rual sarkar din ania heba ka hian tang rual sipai din na turin nam sipai tenen in biak na an kalpui ngal ni in Dr. Sasa chuna soibokani Special Advisory for Myanmar United Nations hruai tu hlui te telna khovel ram sanga mi thiam rual om khom te chuan sarkar thara piang chu lomom an ti thuan puanga danin a phalang thlapin sarkar thar ading ni in an pompuyani NUG hruai tu ten tang ho sarkar a pian thu an puan lai hian mi pui te chuan sipai ro rel na dona tan silent strike an neya an mani chen na in thewa nunna chan ta te pualin sunna an manga
mun then khata kong zo te naw nein adum hlang veka in thuamin mi then khatin hunan manga rengon kho puilun lai te chu are thuap mai ni in helai muna chengten an soi bokani nimina Myanmar ma sipai sarkar do dal na sabertu CRPH chuan Myanmar tangrual sarkar thar apian thu puangin Myanmar mi pui tam takin social media vela anlom zia soin antril fak na sahlea he tangrual sarkar thar pian thu hi CRPH hoten Myanmar special envoy to Iwenatana anruat chin pa Dr. Sasa chuan apuang zarani Dr. Sasa hi sarkar thar chuan Minister for International Cooperation atan aruat ngalani sulin chuan Twittera kan kum thara tangrual sarkar thara piang ta kan valomem Myanmar kan mangaya mal somi nomro se tin aziaka then khatin Dr. Sasa fakna le CRPH thorim na an fakhle bokani Dr. Sasa chuan voina kan kum thara kan history alom ngai lo le ama saberatan Myanmar tangrual sarkar thar apiang ta ni tin Myanmar mi puite chu du sakna ahlana ni he tangrual sarkar thara hian CRPH hoten acting vice president of Myanmar ta na anman mek Karin pa ma win khang than chu acting prime minister turin anruat boka he sarkara hian president chu win min ni in state council ratan Aung San Suu Kyi ruatani he sarkar lailok nar kai tuatan ministry som pakhat en kol turin minister som anoma deputy minister som pahni anom dona avain union minister som ni le paruk anoma anjinga som pathum te chu tlang mi ayo te annia ngei chia pariat anom tel bokani cabinet minister jinga khachin nam ayo pathum anom boka vice president atan duwala sinla defense minister atan mountain thit CRPH thupuang tu yamon ruat ni in deputy defense minister atan Khinmama Myo Myanmar Institute for Peace and Security Studies mon politician ruatani bokani foreign affairs minister atan Jin Mao Ang minister for women youth and children affairs atan no Susana la su Rangon region na Karin nu ruatania deputy atan 18 zarma kumsom ni paruk leka upa sipai sarkar du lo na lantirna na theitop chuatu Padiban township Rangon region atanga thlantlin chu ruatania ani hi ali thin zarma hi unity government na union minister jinga nau pangberani federal union affairs minister atan Dr. Lian Hung Sakhong ruatani bok Myanmar naw chanchin bu chuan CRPH a February ni khata sipai ten an pai thlak National League for Democracy Party mi le sa an tambera asul sutu le masroi tu tamberan ni atibokani hetianga tangrual sarkar in siam dan hi CRPH ho tu te chuan tlangmi nam sipai ethnic arm organization polte nena in background nuwa Federal Democracy Charteranga siam felni in ansoya FDC chu March ni somthum le pakhat khan CRPH te chuan kumsang ni le pariata sipai ten Ramdan pui anlo siam to paina na an siam ni in phek som ni layani Federal Democracy Charterang chuan National Unity Consultation Council omin chuan Federal Democracy Force asiamanga chuta chuan CRPH ayo le party dang ayo telin ethnic arm organization ayo te civil society ayo tele civil disobedience movement ayo te antel bukang National Unity Consultation Council member turte chu karlea puan chua antumani Federal Democracy Charter anti phek som nia cha hi kumsang khajakwa som kwale kumsang ni le pariata National League for Democracy ten tlangmi nam hel an background nuwa an kalphung turan siam ni in nimina avoi khatna ta mi puite hriata an puang chuak chau ni in an soi bokani heti lai hian Myanmar ram chung hun rangsanga sipai sarkar du lo na chu mi puiten an lalan tir sela kol buddhist kumthar thangian hun lai ani boka huau le hlim taka man ain sipai ten an ma ni du lo na lan tir na kongzo tu an ka hlum tak mi za sari chuang te za na en tir na ni pain le tatma do sarkar du lo na lan tir nan silent strike tin ngoi renga lungoi lo na lan tir nan hun an phangani Myanmar ma US embassy chuan thu chu asiamin April ni som panga protester shwai tu waimo nang man ani dan chu demin mi sang thum chuang zela khungmek te chu aturin
sipai sarkar chu an phut bawk ani Pakistan ram chunga Friends mi le sa te huat na anasa chho zela wangin Friends sarkar chuan an mi le sa te chu Pakistan ram chu asan ri turin angen ani kar khat don chu Pakistan rama hian norna hoi hot tu tele police te in norna wangin police pahnin nun na an chan to ani he boina chua chan chu thamasa khan Friends sarkarin Prophet Muhammad a cartoon chu anrem ti na Pakistan mi puiten an do dal wangania tun kar tir khan Friends sarkar malak na du lo wanga lungoi lo na lan tir tu zinga an ho tu pa chu police ten an mana wangin buaina hi apun lun pha ta ni nikum khan Imran Khan kai shwai sarkar tho hian social media chungchanga dan thar khau takalo siam towa he dan thar hnuaya hian an sa khuana an nun phung an nam chungchang an rin na kumting lo laka leilen na le an ram ven him na le mi puite kong diklova kai shwai thei tur laka in ven na turata na siam ani bokani